Dakle, cijela poanta cijele priče, jer smo mi ovdje u javnoj sobi i pokušavamo nešto ubojito smisliti. Cenzuriraj, Ivane, to. Cenzuriraj, šta? Marin je redatelj, kao. Mi smo glumci, kao. Idemo sad na pivu, sve je već gotovo, ali vi ćete sad vidjeti montažu našeg cijelog procesa večerašnjeg i kako nam je sve ubojito uspjelo. Rez. Ajmo, dobro večer. Dobro večer. Povijesni trenutak. To je dobro. Studio ti je, baš je studio. Mislim, ekipa je tu... Drago mi da tebi sliči na studiju, bar. Da, ja nikad nisam ono ni gledao ko studio. Ovo je hangar za odložit stvari. Marin nije isprintao scenarij, ljudi nemaju kud čitat. Prva proba ide savršeno. A ne, nisam sad čitao glasovnu utakmicu. Ja sam Je li fina lizalica? Odlično. Ma to mi da. Marine, možeš li staviti cijelu lizalicu? Nemam krčmarica. Ne probaj. Za potrebe videa. Svaka čast. Kako bi sad bilo dobro da ne možeš izvaditi? Jasno nam, kakva je to majica? Njuškava majica. Predobro. Došlo je vrijeme da platimo naše vrijeme. Kao opet umiram, bog to mi treši. Ajde, daj ga ti. Čekaj, daj mu sad nisam teknom. Ja kažem kada taskat nema. Dobro, kaj se odmah tuči sve? Vidu. Aha, to je taj brdi. Vid. Kako se ježu. Užas teški. I zato nam treba kolegi iz varalaštva i kako prevariti sve živo i neživo. Bandić. Ovo... Mataši ba! A ima... Pa to ćemo sad da! Idi, rodin za desu. Subeteno! Neki vat! Ovo su ja, to bi najteže dio. Tak sjeba dođe, to... A gledaj, da ti to krivo kažeš, Faku nije burusuri! bitno. Kako to znamo? Faku burusuri! Ti ovo, aha! Bang, 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 bang! Jel te jako to stiši? Ne, ali baš je dobro. Ajde, To je mogla posuditi nekad kad imam konzum. Evo, Kad ideš u banku. Kad je ovo? Treba nešto baj papira. E da, evo revolver. Nice! Dobro, daj se smiri. Frajer, kaj sereš? Ne tako je prošlo između prstiju. Aha, tu se upucam kao. Da, sad moramo proći kroz pad. I spreman. Naravno. Približi se. Znači ovako. Imamo jedna vrata i kroz njih ulazimo i izlazimo. Wow. Šuti, nisam To je dobro da stavim brzi. Ono smiješ kao prema publici, ali ako si sav... Kako lijepo slika! Dođi da je pogledamo. Evo, da. I idemo više ovo odraditi. Kod mi me. Ajde. Božidare, idemo podići na se. Ja ne želim biti Božidar. Sad si Božidar. Opa, bankar ovdje, di je bankar? Evo me, pa evo mu tu. Ovo kao maškare. Rečenica. Bankar se to ono internistica se zove. to se mijenjaju uloge kako stigne. To su kompromisni, mali kako se uloga. To bi rekao da je Zoran najodgovorniji tu sad, onako spreman za akciju. Pa normalno, odrasla sam. Marija, stranica 10. Uopće ne znam, aha, poslao si Ti si kao. Internistica. Kaj sam? internistica. Ja si studentica na pravi. Razumijem, I bivša. razumijem. Kaj? Internitica. A jesam. Je, joj, tu fali dio, neće nas prepoznat sigurno, šišao sam se. Marin, kaj fali? Riječ. Marin, Hoćemo nas staviti reći Tistriro ili... Koga je stigao s***bat? Moraš ga lijevo povući. Će se zvat Liner tu predstavit će se. Da, si se Ja sam Liner. Okej, zašto je onda Tihan? Ne znaš se rekao ti. Nismo imali bolje ime za tebe. Stavio sam Tihan, jer to prvo došao, bilo onak, wow, smiješno mi je bilo. Dobro, kaj te Liner, te kaj ti kao ne znaš gdje ja radim? Kaj smo sad preskočili, gdje smo? Pa nismo, žurnarila sam. Čekaj, Bog Tihan. Rekao si Bog Tihan. Bog Tihan. Kojiš onako Bog što si na Tihan. kraju. Aha, vidi. Kao pokušavaš se umiliti. Aha, vidi. Bog Tihana. Kao ne me tuži.
eto na kraju već čitaće probe, da bi trebali objasniti što zapravo radimo, a to je da radimo nešto skroz kompletno novo s čim se nikad nismo bavili, a to je kazališna predstava. I Bog da, ovaj ćemo napraviti nešto. Kupio si ekipu amaterskih profesionalaca. Tako je. Čekaj, onda još, dobro, ispravak netočnog navoda. Ja nikad nisam radio kazališnu predstavu, a svi glumci jesu. To je dobra stvar. Ali su amaterski, da je. Excuse me? Da, jer ja sam još veći amaterski redatelj. Mi zapravo pomažemo Marinu da isproba nešto novo, potičemo njegov redateljski rad, jako se veselimo cijelom tom procesu, ali smo mi svi zapravo profići i sve će biti onak tip top. Da, namignula sam, ali se ne kuži. Čekajmo ovak prvo nešto. Ajde, čekaj, prvo je da. Ne tak, nego ti svoje ruke, idioti. Aha, ja, čekaj, Pa onda treba bi ovak tu pa da ti se nešto auto neće. Probaj. Čekaj, tak, jel se kuži? Genijalno je.